أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونكم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهد من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Allah sizlerge beyanına bir misaldardı özüңөрдөн. Sizlerдин кол астыңардагы кызматчылар силерге шерик болобу, биз рызкы кылып берген нерседе силер жана алар бирдей боло алабы? Алардан коркосуңар, өзүңөрдөн корккон сыяктуу. Мына ушул сыяктуу биз аяттарыбызды түшүнгөн акылдуу элге ачык баяндап беребиз. Belki zalimler özlerinin kavlalarını geçip ketişti ilimsiz. Kimde Allah araştırgan bolsa, hiç kim hidayet bere albaydı. Ağa yardımcı da yok. Jana buruğun yüzündü İslam dinine bağrından yüzü orup bir gana İslam dinine gözün yüzündü buruğun. Bu Allah'ın fitratı. Allah adamlardı cınığı uşul fitratta, tabiatta yaratkan. Allah'ın yaratılışında hiçbir özgürlüğü bolboydu. Mana uşul tuğra din, birok adamların köpçülüğü anı bilişbeydi. Allah'a kayıt kıla, Cenab-ı Allah'dan korkula, namaz turguzgula, müşriklerden bolbogula, Cenab-ı dinlerini top bölüp algan cemaatlardan bolbogula, her bir cemaat özünün aldığı nesege kursan. Canavardı, adamlarga bir musibat kelgende, Allah'a calını dua kılışat. Keyin alarga biz rahmatın damını tatlızganımızda, Allah Rabbilerine şirk keltirişet.
Biz berген nimattарды inkar kılışat, jana jırgap yaşaşat, jakında görüşet ahiretin. Jalarga biz bir dalil düşürdükpü, al dalil alardan şirk kılgan nesilerini aytıp berebi. Jana biz Allah'a rahmatımızды damın tartırganda alar kursan boluşat. Jana alar öz kolları menen kılgan amaldары себептүү аларга жамандык келгенде алар үмүттөрүн үзүшөт. Alar görüşpeybi, albatta Allah Taalam rızkını kimge kalasa keyin kılat, kimge kalasa tar kılat. Mına uşunun barında çoğun belgileri var iman keltirgen kavim için. Bu Rum Suresi'nin 28. ayatından tartıp 38. ayatga çeyingi ayatlar, 10 ayat. Ötkön sabakta biz Allah Subhanahu wa Ta'ala adam balası ölgönden keyin kayra tiriltet degендик. Wa huvallazi yabda'ul halq summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh. Wa lahul masalul a'la fis samawati vel ard wa huvel azizul hakim. Ötkön sabakta ayette Allah Subhanahu wa Ta'ala adamdardı ölgönden keyin kayra tiriltkenge sözsüz kadir, küçü jetet degen ayat okuganбыз. Demek oşol Allah Subhanahu wa Ta'ala kaytaratkan Allah kim ölgön birödü can berse, dünyaya alıp kelse, kayra oşolun canını alıp tirilse, mına oşol gana Kuday bolat. Bugünkü sabagımız balдар birinci ayat bul iptalut şirk. Şirkte batıl ekenini, şirk najaiz ekenini Allah Subhanahu wa Ta'ala bir misal menen bayandap atat. Kur'an-ı Kerim uşunday kitap bu tawhid kitabı. Şirkке hiç kaçan yol vermeydi. Şirk en çoğun günü. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala aytat: "İnna Allah yaghfiru ma yaghfiru." İnna Allah Ta'ala kalasa kimde kalasa keçiret. Şirkten başkanı kimde kalasa keçiret degen Allah Ta'ala ayet aytkan. Bu ereje. Şirkten başka günlerini Allah Subhanahu wa Ta'ala özü kalasa keçirip sala beret. Birok şirkti keçirmeydi. Şirk degeni Allah'a şerik kılu. Allah'a şerik kılu fi zatihi. Allah'ın zatında, Allah'ın sıfatında, Allah'a ibadat kılıuda, surauda, dua kılıuda büyük bardığı usul şirktin türü oladı. Büyük bardığını şirkte aytılınat. Жалғыз ғана Allah ошол бизге жардам, bizi жараткан, кайра bizi dünyadan alıp ketet. Demek şirk batıl, ошол şirktin batıl ekenini Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de her türlü misallar menen bayandaydı. Bu жерде bir misal arqılı bayandap atat. Kur'an ушундай kitap misal arqılı bir meseleni düşündüröt. Misal arqılı düşündürgöndө adam balası tez düşünöt. Bu manaviyatты, manavi neselerdi mahsus kılıp düşünülmese adam düşüne albaydı. Oşun için Allah Subhanahu wa Ta'ala manavi göze görünbөгөн neselerdi köpünçe misal arqılı adam balasına düşündüröt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şunday kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köptөгөн meselelerdi misal arqılı bize düşündüröt. Misal berbese аны biz düşüne albayбыз. Oşun için okuysunlar inşallah. Kitab-ı Tirmizi'de Kitab-ul Amsal degen var. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh Kitab-ul Amsal dep atayın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayсы meselelerdi misal menen düşündürgön büyük bar hadisler toptogon. Oşol Tirmizi'de okusana görürsüňer inşallah Kitab-ul Amsal'da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem misal menen düşündüröt. Bu жерде dagы Allah Subhanahu wa Ta'ala mına şu birinci ayette azal okugan ayette Daraba lekum meselen degen ayetten Allah Ta'ala bir misal berip bizge oşo menen şirktin batıl ekenini aytıp atat. Al ayet daraba lekum meselen min anfusikum. Allah Ta'ala sizlerge özüňörden bir misal bayandadı. Hallakum mimma malakat aymanukum min şuraka. Sizlerden kol astyňardagy hyzmatçyňar, kuluňar sizlerge şerik bola alabı deyit. Fima razaqnakum. Sizlerge rızık kılıp bergen nesede. Fa antum fihi sawa. Sizler janalar çoğu birde bolup kalasyňarby? Takhafunakum kahifatikum anfusakum. Alardan korkosyňar, özüňörden korkon siýaktu. Kezalika nufassilul ayat liqawmi yaqilun. Muna uşunday ayatlardy biz akıllı adamlarga bayandaýbız deyit. Bunu jönökay işlettirmeye aytkanda balдар bu müşrikler peygamberlerdi, feriştelerdi, avliyalardı Allah'a şerik kılbagan.
Allah Ta'alaga şerik kılbagan. Al malaika banatullah. Peygamberlerde dagı neme kılışkan Uzayr ibnullah, Masih ibnullah dep Kudayga şerik kılbagan. Feriştelerdi, awliyalardı. Alar Allah emes, ma'bud emes. Alar bolgonu Allah'tın kulu. Allah'tın kulu Allah aytkan işti atkarat. Başka Allah Taala mümkünçülük bergen emes. Al adam jaratpayt, al eştege kılbayt. Бүткүл бардык нерсени kontrol kılgan bir gana Allah Subhanahu wa Taala. Бирок Allah Subhanahu wa Taala kээ бир mahluklarını işletet. Peygamberleri işletet, ferişteleri işletet, awliyalarını Allah Subhanahu wa Taala oşontup ne kılat, işte kılat. Anan Allah Taala tandap algan pendelerini müşrikinler, bular da Kudayдын жақын pendeleri, Kuday Allah Taala özüge bergen mümkünçülüktü, bularga da bergen dep Kudayga şerik kılışkan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kur'anda aytat. Biz bular Kudayga jakındatat bizdi dep, oşonun üçün bularga sıyınabız degen. Emi oşonu Allah Subhanahu wa Taala ayttat. Bunu jönökөй misalı bir adamdın kızmatçısı bolsa, kol astında kızmatçılары bolsa, kulu bolsa, al adam bir gana kızmat kılat. Al tapkan malı mülküde dünyasında şerik bolbayt dep atat. Hiç kaçan kol bir baydın kojoyunun şeriki bolup kalbayt. Al bir gana kol bolgon üçün işte beret, işte vakısını alat, kursagını toyozot, kiyimini kiygizet, boldu. Kalgan mülktün bardığı kojoyunduku bolat. Oşo baydığı bolat. Kuddu şonday ile Allah Subhanahu Taala ayttat, bular bir gana Allah'ın mukarrab kuldары, bular da hiçbir peygamberler ne eştekege emes. Bular Kuday emes, bular ma'bud emes, bular halik emes, bular razık emes. Bir gana Allah Subhanahu wa Taala bulardı jumuşka koygon, oşo jumuştarını atkarat dep Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de bunu bayandap atat. Demek kim ile Allah'a jakın bende bolsa, ana Kudayday sıfat bersek, anda biz Allah'a şerik kılgan bolobuz. Allah Taala'nın şeriki yok degen söz oşol. Peygamber da şerik bola albayt, ferişte da şerik bola albayt, jakın awliyalar da şerik bola albayt. Anın şeriki yok. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Demek zaraba lekum meselen min anfusikum. Anfusikum oşo meselanın sıfatı varlar. Allah Taala özüngörden bir misal sizge bayan kılat. Hallakum mimma malakat aymanukum min şuraka fima razaqnakum. Biz sizlerge rızık bergen nersege sizlerden kuluңар je kızmatçıңар şerik bolobu deyt. Bolbayt. Hiç kim tayar emes aga. Kul bolat, padişah bolat, malik bolat. Anın mülkü özünçe bolat, kulduk özünçe bolat. Kulda mülk bolbayt takır. Demek bol dünyada özüңөр bir öde alıp kul kılıp alıp durup anın bayağı şerik kılыңар kelbeyt. Emi ошондой нерсени эмнеге Allah Taalaga şerik kılasыңар? Al beniyaz, samat, muhtaç emes. Андай zatqa emnege şerik kılasыңар dep Allah Subhanahu Taala adamlarga kayrılıp oşo şiriktin batıl, to'g'ri emes ekendigini tushundirip atat. Tushundinglarmi? Demek bul dünyada adam tapkan mülk özünükü bolat, kızmatçı je bolboso kul aga eye bolup kalbayt. Al şerik bola albayt. Allah Subhanahu Taala ayttat: "Zaraba lekum meselen min anfusikum, hal lekum mimma malakat aymanukum min şuraka fima razaqnakum." Fa antum fihi sawa. Oşo rızkı bergen nersede siler jana kuluңар birde bolup kalabı? Jok, birde bolboyt. Hiç kaçan birde bolboyt. Demek birde bolbogondan keyin Allah'tın dagı şeriki jok. Al hizmet kılgan ferişteler, peygamberler, başka mahluklar Allah'ın yardımcısı gana, Allah Taala'nın bayağı elçisi gana, Allah Taala'nın şeriki emes. La şerike lah degen sözü Allah Taala düşündürüp atat. Demek Allah'ın şeriki yok. Bu neseler, bular mukarrab, Allah'ın pendeleri, mahlukatları, Allah Kuday emes. Hiç kaçan siler rızklarda birde bolboysunlar. Tahafunahum kahifatikum anfusakum. Allah'dan korkosunlar, özüңөрдөн korkkondoy deyt. Biri biriңерден korkkondoy deyt. Misalı bir adam ne olur? İki adam, üç adam şerik bolup işlese, her bir şerik birden bir korkup durat. Uşuğa köbürөөк ak ötüp ketпесин, тартып албасын, визесин алып койбосун деп коркуп турат. Туурабы? Бирок негизинде шериктин акысы болот.
Kim kançaga şerik bolsa, oşondo akысы бар. Сүлүспү, рубубу, нисфпү, канчага шериктеш болсо акысы бар. Кудду шеригден корккондой эле силер дагы өз асыңарда, кулуңардан коркосуңар. Өзүңөрдүн байлыгыңарды, мүлкүңөрдү, билигиңерди өтүп кетсе коркосуңар. Аллах Таала да ошондой мисал берип атат. Ошондой Аллах Тааланын дагы эч бир шериги жок. Ага шерик болуш дагы мүмкүн эмес. Тахафунахум кахифатикум анфусакум казалика нуфассилул аят лиқауми яқилун. Мына ушинтип биз акылдуу адамдарга аяттарыбызды, Кур'ан аяттарыны ачык баяндап айтып беребиз дейт. Demek Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın şeriki çok, şeriki boluş mümkün emez. Ahad samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bu ayetin düşüşlüğü sebebin nuzulu. İbn Abbas radıyallahu anh aytat, müşrikler ballar tavaf kılat edi. Müşrik doğrunda dağın hac kılgan, umra kılgan, namaz okugan, oruza karmayt ele, işleri kılat ele bularda. Biroq alar kalima aytkanda şirk kılat edi. Umraga kelgende, hacga kelgende Allah lebbeyk Allahumma lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, illa şeriken huve lek, melek huve lek, temlikuhu ma melek. İlla şeriken huve lek, temlikuhu ma melek degen sözü koşup koydular. Allah'ın şeriki yok. Lebbeyk Allahumma lebbeyk, Allah'ın şeriki yok deb aytabız da. La şerike lek degende illa şeriken. An bir şeriki var. Huve lek, temlikuhu ma melek. Al sen iyi bolgan nesenin bardığına buldağı iyi çıgat degen sözü koşup koydular. Oşol uçurda Allah Subhanahu wa Ta'ala uşul ayatты düşürgön. Anday debegile Allah'ın şeriki yok. Hiç kim ağa şerik bola albayt. Peygamber dağı, ferişte dağın, avliya dağın, buttar dağın eş nerse Allah Subhanahu wa Ta'alaga şerik bola albayt degen. Oşun için müşrikler dağı tavaf kılganda uşul jerde aytkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kat illa şeriken degen aytpagıla dep Peygamber tüy salat eder. Şunu gördü hadiste toquşunlar Allah kelişe lebbeyk Allahumma lebbeyk lebbeyk la şerike lek lebbeyk innel hamda ve ni'mete lek vel mulk la şerike lek illa dep başlaganda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem boldu. Aljağana ötpegile aytpagıla dep Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüy salgan. Oşul uçurda Allah Subhanahu wa Ta'ala uşul ayat düşürgön. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayeti. Demek dünyada bir özünün qolasındağı adamdı şerik kılgısı gelbeyt, şerik bolboyt. Kudu şonda ile bular dağın Allah'ın mahlukları, Allah'ın kulları, alar dağın Kuday bolboyt. Kudayın şeriki de bolboyt, Kudayın balası da bolboyt, Kudayın ayalı da bolboyt, Kudayın eştekesi bolboyt. Allah'ın hiçbir men Kudayga teşesi yok. Allah Ta'alam japadan jalgız zat degen söz. Mına uşuntip Allah Subhanahu wa Ta'ala uşul ayat menen şirkten batıl ekenini, jaman günü ekendigini bizge bayanda berdi. Andan keyingi ayatta Allah Subhanahu wa Ta'ala bu şirk batıl bolsa, hak bolsa, to'g'ri emas bolsa, adamlar emnege oşo şirkке erişip ketişet. Emnege adamlar to'g'ri emas bag'itda erişet degen ayatta sözgü Allah Ta'ala bu ayat bilen javob berip atat. Balitteba'allazina zalamu ahwa'ahum bighayri ilm. Belkim zalimler özlerinin kavlovlarına erişip ketişti, özlerinin nafsını erişip ketişti, bir gayri ilm, cehalatlı negizinde. Karanlık, nadanlık, ilimi yok, uşul yol tandaştı. فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللّٰهِ Kim adaştırsa, Allah kim adaştırsa, kim hidayet beri alat? Hiç kim hidayet beri albayt. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Allah'a yardımcı dağın yok deydi. Demek bu hak emes yol, doğru emes yol. Biroq köpçülük adamlar butparast, köpçülük adamlar jaman yolda jüröt, doğru emes yolda jüröt. Bu nege bunday kıldı dese Allah Taala ayttat. Allah ilimi yok bolgon sebepti. İlimi yok, bi gayri ilim, ilimi yok bolgon sebepti. Karаңгылыкта kalgan sebepti. Allah uşul yolduga tandadı. Özünün kaloosun, özünün nafsını erişip ketdi dep atat. Demek ballar adamdı hidayet kalıp kelgen neşelerden en negizgisi bu ilim. Al ilim medresede okuysun bu, kitaptan okuysun bu, 3 günge çıkıp bir gün ösün bu. Kayaktan gün seni ayırması yok. Kudaydı tanısan bu, uydan gün ösün bu, oşol Kudaydı tanı, şeriki yok degen ilim. Kayaktan yürgönsen oşol ilim oşol ilim. Oşol en çoğun nerse. Oşol oturgandarımız barımız elhamdülillah Allah Ta'alam oşol nimetini nasip kılgan.
Barыбыз билебиz Кудайдын шериги жок. Ошол Халик, Малик, Разик деп ишенебиз. Мына ошону Алла Таала айтат. Алар эмнеге бул батыл жолду издеп кетти десе, балиттабааллазина заламу ахваахум. Залымдар өздөрүнүн каалоосун ээрчип кетишти. Ал каалоосуну шайтан башкарат. Адамдын каалоосуну нафсы шайтаны башкарат. Ошо шайтанды нафсын ээрчип булар адашты. Бигайри илм, ilimsiz, jahalat, nadanlıktı negizinde adaştı. فَمَنْ يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللّٰهِ Demek kim hidayet beret? Allah adaştırsa. Allah adaştırsa hiç kim hidayet bir almaydı. Hidayet de Allah beret, adaştırıcı da Allah. Allah Teala hiç kimle adaştırmasın. Allah Teala kimdin yüreğine parda salıp koysa, hani hiç kim hidayet kalıp gel almaydı. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Allah'a hiçbir yardımcı yok deydi. Demek adam balası bu dünyada, ahirette baktırı oluş için ilim zarıl. İlim şart. İlim degende medresede to'liq o'qish shart emas. Oşol Kudaydı tanıp negizgi amantu billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir vel qadari hayrihi ve şerrihi min Allah Teala vel ba'si ba'del maut. Buna oşoğa iman keltirip şunu biliş ar bir adam bildi. Mına oşol ilim. Oşol negizinde adam adaşmaydı. Eğer uşunçalık da akidası çok olsa al adam adaşat. Kede peygamberge sığınat, kede feriştege sığınat, kede avliyaga sığınat, kede taşga sığınat, kede suga sığınat, kede asmanga sığınat. Kıskası dünyadaki mahlukta barga sığınıp keteberet. Ana ilmi yok. Adaşkandardın büt bardığı hiçbir dalili yok. Uşul yol tandadı. Keyingi ayattan ayağında da Allah Subhanahu wa Ta'ala ayet. Am anzalna aleyhim sultana fehuve yetekellemu bima kanu bihi yüşrikun. Uşul ayatın devamı uşul. Emine biz alarga ayet düşürdük mü? Sultan dalil verdik mi? Al dalilde uşul şirk kıgıladı aytıp durabı degen ayet durat. Anday dalil yok. Bunlar özlerinin kalası menen. Ahva. Özünün halavosu, özünün nafsı menen uşul yoldu tandap adaştı dep atat. Demek adamды adaştırgan nerse nafsı jana şeytan. Nafs jana şeytan. Kim nafsını kulu bolsa, şeytanı kulu bolsa adaşıp kalat. Kim Kudaydı tanıp, oşo ilim bilgen bolsa, oşo ilim menen Kudaydı tanısa, anın şerigi yok dese, Allah Subhanahu wa Ta'ala al adamga sözsüz tuğra bagıt beret. Allah Ta'alam anı chetke kaldırbaydı. Demek alardan adaşkandığın sebebi, alar özlerinin kavlosu geçip ketişti. Oşonun için alar tuğra yoldan alыстап ketdi. Emi keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Ta'ala tuğra yolda kantip boluş gerek. Kim tuğra yolda bolot, kaçan tuğra yolda beken bolobuz, oşol yolcu bolsunu Allah Subhanahu wa Ta'ala keyingi ayatda bayandap atat. Fa'aqim vajhaka lid-din hanifa. Burgun yüzündü hanif dinge. Din, ad-din dege alif lam, el-ahd, din el-islam. İslam dinine özündü yüzündü burgun dedi. Fa'aqim vajhaka lid-din hanifa. İslam dinine yüzündü burgun hanife. Hanife degeni büt bardığıdan yüzündü burup, alardan oğlak bolup, alыс bolup, bir gana bagıttan daganda aytıladi. Dinimiz din İslam, hanif din deydi. Bu tuğra bagıttagı tuğra din. Buğa on tarafka, sol tarafka burulsan adaşasın. Bu tuğra ketken sırat-ı müstakim, hanif din, mail an adiyan deydi bunun tercüması. Mail an adiyan degeni dinlerden alыс degen. Başka tuğra emes, burmalangan dinlerden alыс bolgan tuğra bagıtka özüngdü bagıttagın dep Allah Ta'alam peygamberimizge hüküm kılıp atat. Fa'aqim vajhaka lid-din hanifa. Hanif bolgan dinge, tuğra bolgan dinge büt barıgıdan yüzüngdü burup, gözüngdü özgörtüp, ne kılgın? Tuğra bagıtka özüngdü salgın. Al tuğra bagıt ne? Fitratallah. Allah'ın fitratı. Allah'ın yaratkan fitratı, Allah'ın yaratkan tabiatı, elleti fataran nasa aleyha. Adamdardı oşol fitrattın negizinde yaratkan. La tebdile li halqillah. Allah'ın halkında hiçbir özgörü bolboydu. Çınıngörбү? Zalika dinul qayyim. Hayra aytıp atat. Mına oşul çınıgı tuğra din. Walakinne aksaran nasi la ya'lemun. Biroq köptөгөн adamlar bunu bilbeyt dedi. Demek Allah Subhanahu wa Ta'ala ne kıldı? Tuğra yolunu aytты. Tuğra yol oşol başka batıl yollardan yüzündü burdagın, özüň tuğra yolga bagıt al. Al din, al İslam dini. İslam dinige özüňdü beken bayla. Oşoga beken bol. Fitratallah ay alzimu fitratallah. Bu mansup, çünkü bir tefeil mahzuf.
Алзиму фитраталлах, Аллахтың жаратқан фитратыға бекем болғыла. Фитрат деген сөз балдар, бұл табиат деген сөзге жақын. Фитрат манасы табиат дегенге жақын. Бұны уламалар, муфассириндер екі түрлі тәфсирлейді балдар. Bir tafsiri fitratullah, Allah'ın fitratı degeni Allah subhanahu wa ta'ala her bir adamdı haktı kabul kılatıgan kılıp jaratkan. Her bir adam jaralganda ele anın yüregünde hakikatты kabul kılatıgan madde var. Tavhiddi, risalatты, ahiretті, hakikatты kabul kılatıgan madde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisinde aytat: "Kullu mevlud yuladu alel fitrah." فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Her bir yaş bala nariste törelgönde fitratta törelет, tabiatta törelет, Müslüman avalında törelет, İslam'ı kabul alatıgan avalında törelет. فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Ata-enesi anı je Nasara kılat, je Hristiyan kılat, je Evrey kılat, je Majusi kılat degen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nesi var? Hadisi var, mübarek hadis. Demek her bir adam törelgen uçurunda anın içki dünyasında, anın yüreğinde, tabiatında, fitratında haktı kabul alatıgan madde var. Buna şunu fitrat da aytılmadı. Her bir adamda şunu jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bu örgөнгө ketet. Bu жоғалып ketpeydi. Biroq adam balası ne olur? Akırın günölerin sebebinен, же болбосо ата-энесинин dininin sebebinен, çöylön sebebinен oşo fitratты жоғалтып турат. Fitrat жоғалып, hadiste kelет go. Adamdын жүрөгүнө bir nukta түшөт. Günö kılganda bir nukta, keyin barıp көбөйүp, toba kılasa жүрөгү kapkara болуп калат деп. Kapkara болгондон кийин эми ал караңгы болуп айланат дагы, ал fitrat өзүнүн hakikatын жоғото баштайт. Болбосо her bir insanda fitrat бар. Oşol fitrat kede zahir болот. Allah subhanahu wa ta'ala kafirga dagın hakikatı düşündürüp kede İslam kabul alıp atat. Demek anın fitratı var. Bu жоғалып ketpeydi. Bu çoğun kafirde hem bolot. Eng çoğun kafir balдар Firavun. Ana rabbukumul a'la, men Kudaymen degen. Oşoga dagın Allah subhanahu wa ta'ala ahirde aytkan al-an. Ahirde kelgende emi musulman boldum degen. Amantu bi Rabbi Musa ve Harun Kur'an'da aytadi. Al-an faqad asayta min qabl. Tarao buga çeyin günö kılgansın dep iman kabul kılgan emes, biroq oşol wagttan fitratı oygonup emi dep kabul kılgan. Bardığı kabul kılat, biroq anı biri zahir kılat, biri zahir kılbayt, enadan sebeplermeden oşo menen жоғалып кетет. Demek Allah subhanahu wa ta'ala her bir adamdı, musulman demez. Жалпы adam zatını, musulman, kafir, büt bar jaratkanda fitratты negizin jaratkan. Anın tabiatında Allah жалгыз, anın şerigi жоқ, tawhid degen nerse her bir insanın mesinde var, anın zatında var. Fitratında var. Buna oşun Allah subhanahu wa ta'ala aytat: Fitratallah. Dini hanif neken? Fitratallah. Allah'ın fitratı, Allah oşun tabiatı jaratkan. Allati fataran nasa aleyha. Adamlarda oşun fitratın negizin jaratkan. Al fitrattan hiç kim kaçıp kete albaydı. Adam anı özgürdüp salat degen söz. Düşünüңөрбү? Bir mufassirinlerden kavul usul. İkinci fitrat Allah'dan, fitrattan murat balдар. Bu bayağı al-misaqtagı vada. Al-misaq. Barga alastu bi rabbikum qalu bala. Ali-İmran suresinde, Araf suresinde Allah subhanahu wa ta'ala usul al-misaq vadanı bayandayt balдар. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyetahum ve ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Şehidna en taqulu yevmel kıyamah inna kunna an hada gafilin. Buna usul balдар ikinci mufassirinler aytat fitratullah'dan murat usul. Bu degen söz Allah subhanahu wa ta'ala birinci Adam aleyhisselam jaratkan. Adam aleyhisselamı jaratıp, Adam aleyhisselamın urpaklarının büt bardığın ruhunu çıkargan.
Адам алейхисаламды жаратқан, андан адамдың негізгі өзі сүлби балдары, насылдағы балдарын жаратқан, кейін балдарын болып, дүниеге қанша адам келетқан болса, ошолордун бүт бардығыны, рухыны Алла Таалам жаратқан. Başında ele. Mına şunu balдар misaq деп айтылат. Al-misaq деген вада. Alastu bi rabbikum деп Алла сұраған. Жаратқандан кейін бары сұрағанда отырғандар барыбыз. Бүт бардық елдің бары наам деген. Qalu bala деген. Ова. Мына ошода al-misaq деп айтылат. Bizde alımsaqtan beri musulmanмын дейді. Бұл қырғызша қылып алған, ал alımsaq емес, al-misaq. Çünkü alımsak emez, almiken, al-misak. Oşol vada alastu bi rabbikum degende qalu bala degen söz. Al-misak degen oşol aytılат. Oşol vaqtda vada kılgan. Oşol vaqtda büt bardığı Kudayga işengen. Kudayдын bardığını, жалгыз ekendигini bar etiraf kılgan. Mına oşonu alamlar vah dep aytılат. Al-misak dep aytılат. Keyin bul adamdын ruhu kayra sultpa ketken emez. Sultan çıkarıp alıp Allah Teala keyin biroq sultpa ketken emez. Adamды Allah Teala alamlı arvaqa jönötkön. Alamlı arvaqta kalgan bul. Anan bul tertip menen dünyöge kele beret. Tertip menen kele beret. Hadiste gelet İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Bukhari kitabında aytat. Al arwah jundun mujannada. Al arwah junudun mujannada. Aw kema qala aleyhisselam. Ruhtar junud Allah'ın askerleri mujannada. Tertip menen gelet degen söz. Arwah junudun mujannada. Oşonun üçün tartibine gelet. Birinci atası gelet, keyin balası, keyin nevresi, keyin çevresi şuntip kele beret. Al arwahtan gelet. Bul dünyada geliştin baldar jolu atadan bala gele beret. Ruh tartibine gelet. Biroq ruhtu Allah jaratkan al-latif nerse. Anın hakikatini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Yes'alûneke anir ruh. Kulir ruh min emir Rabbi ve ma utitu minel ilmi illa qalila. Hiç kim bilmeydi. Yemi bul dünyaya kelgende birdege koşuluş gerek. Bu latif dese görünbeydi gözge. Oşonun için Allah Taala ona o cisimdi bergen. Bunu alamul acisat deydi. Turbayı barımızın kelbetimiz turgan. Bu cisim adamdın içinde fayda oladı. Enenin içinde fayda oladı. Enenin içinde fayda olup 4 ayda östük önden keyin ana Allah subhanahu wa taala perişteni mukarraf kılat. Muakkal kılat. Oşol perişte barıp anan ne nafaka fihi ruh. Agan nafak kılat, üfleyt, anan can giret. Oşol ruhtu candı Allah Taala kelip salat. Oşol tertibinen gelet. Anan dünyaya gelesin, törelesin, yaşaysın. Yaşagandan keyin bir vakt gelet. Kayral çıkıp gedet. Çıkıp ketip kayra ketet. Adamdın denesinden çıkıp ketet, ruh ölbeyt. Ruh ölbeyt baldar. Alam arvaqta bolat, illiyi, lafisicci, nekjede bolat. Ruh al ölbeyt. Bu kıyamatga şey turat, kıyamatdan ginne turat. Ruh Allah Taala şunu jaratkan. Adam öldü deyt, al ölbeyt. İntaqala ila rahmatillah deyt. İntaqala min darin ila dar. Min darid dünya ila daril ahire degen söz. Bul dünyadan ahiretke koşup ketdi degen söz. Düşünüyorsunuz mu? Demek oşol vaqtda eldin bari ruh jaralganda musulman, kafir, eldin büt bari etiraf kılgan. Ova sen bizden Rabbimizsin de etiraf kılgan. Qalu bala de. Mına oşunu Allah subhanahu wa taala aytat. Fitratallah. Fitratallahi allati fataran nas aleyha. Ol şunday fitrat insanın tabiatı Allah Taala adamdı oşol tabiatda jaratkan. Har bir adam oşol vaqtda alastu bi rabbikum degende qalu bala deb etiraf kılgan. Biroq adam unutacak, unutup koyat. Eşten çıkıp kalat. Al-misaqты barız unutup kalganbız. Oşol üçün Allah Taala imtihan kılgan. Unutup koyganın sebebi de oşol. Eger unutpasa anda bolbay kalat ele. Peygamberler kele esketip durat, biroq unutup kalganbız. Allah Taala esketip unutup koygan neseni. Biroq oşol vaqtda musulman, kafir bardyğı etiraf kılıp aytkan, ova sen bizdin Rabbimizsin dep. Mına oşun Allah subhanahu wa taala aytat. Mına oşul neken fitrat deyt. Fitratallahi allati fataran nas aleyha. Al şunday fitrat adamlarda Allah Taala usul fitrattın negizinde jarattı deyt. Demek dünyadagi büt bardyğı ümmet. Ümmetü dava, ümmetü icaba, büt bardığın içinde tavhid var. Allah'ını
билген, таныған, етіраф қылған, кейін тоң бойынды қылып, баш бербестен ақмақты қылып, ал кафір болды, жаман жолды кетті, күфірді, бұт парастықты өзі таңдап алады. Негізі жаратылғанда Аллах субханала тағала антып жатқан емес. Әр бір адам хақты қабылдауға толық мүмкіншілігі бар. Мына үшін Аллах субханала тағала айтады: "Фақим вajhaka lid-din hanifa." Өзіңнің жүзіңді ханиф болған, басқа диндерден, батыл диндерден олақ болған тура динге өзіңді жүзіңді бағыттағын. Фитраталлах, Аллахның фитраты, аллати фатаран-наса алейха, ошол фитраттың негізінде адамдарды жаратқан. Ла табдила ли халқиллах. Ла табдила ли халқиллах деген балдар, бұл хабар да болушы мүмкін, инша да болушы мүмкін. Бұл жүмле хабар да болушы мүмкін, инша да болушы мүмкін. Мен башында тәржіме қылғанда мен бұны хабар тәржіме қылдым. Ла табдила ли халқиллах дегені Аллахтың халқы да өзгеру болбойды деген сөз. Аллах фитратты жаратты, ошол фитрат қалат, ал өзгербейді. Аны бір ғана нәрсе адам өзгүнө қылып, қап-қара қылып тосып қояды. Парда сап қояды. Бұл өзгербейді. Ошол үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханала тағала "Қад афлаха ман заккаха ва қад хаба ман дассаха" деген. "Қад афлаха ман заккаха" деген ошо тазкия кылган, адам өзүнүн жүрөгүн тазалаган, фитратын ачып алган адам бактыруу болот деген сөз. Түшүнүңөрбү? Демек, ал некен ла табдила ли халқиллах. Аллахның халқы өзгөрүп кетпейт. Алла жаратканда адамдардын бардыгында таухидти кабыл кылатыган мүмкүнчүлүк бар эле, ошол нерсе өзгөрүп кетпейт. Кыяматка чейин калат деген сөз. Bir manası, bu mazim ne oldu? Haber manası. İkinci, la tabdile li halqillah degen inşa manası. Yani nahi manası da olur. Ne kılgıla? Allah'ın halkını özgürtmegüle degen söz. Kafirlik yolda ihtiyar kılbağıla, butparastlık kılbağıla, Allah'a şirk kılbağıla degen manası var. İnşa manası. Bu manası da doğru. Kebir ulamalar bunu inşa manasında da tercüme kılgan. La tabdile li halqillah. Allah'ın halkında hiçbir özgürlük olboş gerek. Özgürtmegüle degen söz. Oşun üçün Allah subhanahu wa ta'ala jaratkan mahluk bunu özgürtmegüle olboyt. Bir gana din, inna dina indallahil islam. Uşul din boluş gerek. Tawhid boluş gerek. Başka nerse bolgonu bolboyt. Adam balasını Allah Ta'ala otqasıyın, taşqasıyın, putqasıyın dep jaratkan emes. Anday kılbaş gerek. Belki Allah Ta'ala'nın özümge gana sıyınla dep jaratkan deydi. Oşun üçün bu ayattın manası la tabdile li halqillah. Allah'ın halkında özgürlük olboyt. Özgürtmegüle degen söz. İnşa olsa zalika dinul qayyim. Anın sebebi çınığı tuğra din uşul. Din İslam, çınığı din İslam uşul hak yol. Velakinne aksaran nasi la ya'lemun. Aksaran nas degenden bilindi. Köpçülük adamlar bunu bilmekti. Oşun üçün kafirler köp, musulmanlar az. Dünyada ar daim şunda olup kelgen balдар kafirler köp, musulmanlar az. Hazır dele 8 milyardan aşık adam bolsa 2 milyarga jakın musulman, kalganı kafir. Biri otqa sıyınat, biri taşqa sıyınat, daha başka nerse sıyınat düşünüp yaşap atat. Allah Teala aytdı: "Velakinne aksaran nasi la ya'lemun." Biroq adamların köpçülüğü bunu bilişbeyt dedi. Emi uşul fitratты kantı saqtap kalış gerek. Kantkende usul fitrat jaltırap adamga көрүнөт, adamды жакшамаларга алып келет, adam чыныгы толук мусулман болот. Анын жол жобосуну Allah subhanahu wa ta'ala kийинки аятта баяндап атат. Munibina ilayh wattaquhu wa aqimus-salah wa la takunu minal mushrikin. Mına uşul Allah'a kaytatkan, imanı toluklatkan neselerin joldoruну Allah Ta'ala баяндап атат. Munibina ilayhi. Munib degen rucu degen manası var. Allah'a kaytıkla degen söz. Munibina ileyh, barınar Allah'a kaytıkla. Allah'a kaytıkla, tövbe kıgıla, istiğfar kıgıla, butparastlık taştagıla, jaman jol taştagıla, hakikatka kelgile. Vattaquhu, Allah'dan korkula, saktangıla degen söz. Takva degen manası korku da var, saktanuu da var. Allah'dan korkuş gerek, jana günöөлөрдөн saktanış gerek. Korkudan murat balдар muhabbat korkusu. Korku iki türlü болады. Bir var karışkırdan, arıstandan, жырткычтан korkosun. İnsan tabiatı korkot. Ekinci var atadan, ustazdan, şayıhtan korku degen болады. Bu muhabbat korkusu болады. Ekövünün ayırması var. Allah'dan korku, muhabbat korku болады. Жырткычтан korku maksat emes. Neken muhabbat korkusu болады. Vattaquhu, Allah'dan korkula.
Вақимус-сала, жана намазыңар тургузгула, ва ла такуну минал мушрикин деп тәкиттеп атат акырында кайра, эми мушриктерден болбогула деди. Демек, фитрат Аллах жараткан фитратты сактап калуунун жолу балдар мунибина илей. Муниб деген ар дайым Аллага бир күнөө болсо кайра тоба кылат, ружу кылат. Мына ушул адамды муниб дейт. Аллах муниб деп келет Кур'ан-ы Каримде. Аллах муниба. Түшүнүңөрбү? Аллах таалам өтө Аллах көп айтканды жакшы көрөт. İnsanın bardығы хата күнөкөрлөр ең жақсысы не деген? Тауабин. Ошо тавап кылган адам кайра тауба кыла берсе, Алла Таала аны сүйөт. Ошон үчүн Алланын динини сактап калуу, фитрат сактап калуу үчүн эң биринчи Аллага ружу көп кылыш керек. Аллага ружу кылып, истигфар, тауба, я Раб, кечир мени дей бериш керек. Жана Алладан коркуш керек, таква ыктыяр кылыш керек. Ва акимус-салах, намаз тургузуш керек. Демек, намазды тургуза албаган адам фитратта эмес. Намаз тургузбаганда фитратта эмес. Фитраттагы адам намаз тургузат. Демек фитратка күчү жетпейби, намаз тургузбайбы? Фитраты туура эмес, анын фитратын эмне кылыш керек? Оңдош керек. Ал өзүн оңдоп намазга келиш керек. Бейнамаз адам күнөөкөр адам. Ал фитратын таппай атат, өзүнүн жаралган максатын таппай атат деген сөз. Аны намазга алып келиш керек. Ва акимус-сала, намаз тургузгула. Ва ла такуну минал мушрикин, кайта китеп атат. Алла Таалам мушриктерден болбогула деп. Мушриктер кандай адамдар? Кийинки аятта Алла Таала айтат: "Миналлазина фаррaqu динахум ва кану ши'a." Алар ушундай адамдар фаррaqu динахум, диндерини топ-топко бөлүп алышты. Ва кану ши'a, алар жамаатка бөлүнүп кетишти. Куллу хизбин бима ладайхим фарихун. Ар бир жамаат өзүнүн алдындагы нерсеге курсан. Ошо менен курсан деген аят. Миналлазина фаррaqu, балдар бул мушрикинден бадал бахс. Эгерде миналлазина фарракуну мушрикинден бадал дейтиген болсок, анда мушрикинден болбогула, ал мушриктер ушундай мушриктер фаррaqu динахум, диндерини бөлүп алды деген сөз чыгат. Түшүнүңөрбү? Силерде мусулмандар эсептет Алла Таалам мушриктерге окшобогула. Алар мушриктер көптөгөн жамаатка бөлүнүп кетти дейт. Мушриктер да бөлүнүп кеткен балдар, бутпарастар да бөлүнүп кеткен. Ар кимиси, мисалы, Индияда бутпарастар башка нерсеге сыйынат. Кытайдагы башка нерсеге сыйынат, Япондо башка нерсеге сыйынат, Корейде башка нерсеге сыйынат. Себеби алар дагы бутпараст, бирок баардыгы да бир нерсеге эмес, ар нерсеге сыйынат. Ошон үчүн Алла Таала айтат: "Миналлазина фаррaqu динахум", алар не кылды? Диндерин бөлүп алды. Аларга окшоп калбагыла деп Алла Таала эскертип атат. Экинчи манасы балдар, миналлазина фаррaqu динахум, бул ахли китап болушу мүмкүн. Min badaliye bazı emez. Minellezine farraqu dinahum ve kanu şi'a bolsa anda ahli kitap. Allah Taala ayttat: "Ve la takunu minel müşrikin minellezine farraqu." Sizler ne oldu? Müşrikinlerge cana ettevav atfla bolsa mümkün. Cana ne dinlerini bölüp algan ahli kitapka da okşop kalbagıla dep atat Allah Taala. Düşünüyorsunuz? Demek Müslüman hiç kaçan ibadatında, başka meselesinde ahli kitapka da okşamış gerek, butparast, müşrikke de okşamış gerek. Düşünüyorsunuz? Müslüman dini hanif, özünün yolu var. Al hiçbir yol okşamaydı. Oşol yolu menen, oşol bağıtı menen, tuğra bağıtı gidet. Bunu oşun Allah Teala ayttat: "Minellezine farraqu dinahum bil ahli kitap." Ellezine ahli kitap, alар dinlerini bölüp aldı. Ahli kitaptagı balдар köpkö bölünöt. Hristiyanlar özleri köp fırkaga bölünöt, cemaatga, evreyler köptөгөн cemaatga bölünöt. Demek Allah Taala aytты, sizler dagın oşolor siyaktуу bolup bölünüp ketpegile. Ve kanu şi'a. Şi'a degen söz balдар cemaat degen söz. Şi'a. Cemaat degen söz. Şia degen sebep alар özünce bir cemaat. Ahlus sünnet vel cemaattan bölünüp ketken üçün anı şi'a dep aytılат. Düşünüyorsunuz? Cemaat. Ondan keyin Allah Taala ayttat: "Kullu hizbin bima ladayhim farihun." Her bir cemaat özünün aldığındağı ibadatı menen, özünün yolu menen kursan deydi. Evreyler öz yolu menen kursan, Hristiyanlar öz yolu menen kursan, putparast özün yolu menen kursan, Müslüman özün yolu menen kursan, müt bardığı öz yolu menen kursan. Bирок bardığı to'g'ri yo'lda emas. Kull hizbin bima ladayhim farihun. Her bir cemaat, her kimisi özünün aldığındağı dini menen, tutkan akidası menen kursan jırgap jüret degen söz. Bирок hakikattan da emas. Allah Taala ошондой özünün aldığındağı nerseleri kursan bolgon cemaatlarga okşop kalbagıla dep musulmanlarga eskertdi.
Бұл балдар аят түшіп жатқандағы учур. Кейін хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, мұсылмандар дагы бөлінеді деген. 73 фирқаға бөлінеді деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір фирқа қалады, фирқа наджия деген. Қалғандар тозаққа түседі деген. Ал жамаат, қайсы жамаат дегенде ма ана алейхи ва асхаби. Менің жана сахабаларымның жолыны жолдогондор деген. Мына ушуну ахлу суннат вал жамаат дейді. Ahlu sünnet vel cemaat деген ушул. Бүгүнкү күндө ahlu sünnet vel cemaat дегенде 4 имамды эршигендер айтабыз. Имам Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Шафи, Имам Ахмад рахимахумуллах. Ушуларды эршигендерди биз ahlu sünnet vel cemaat дейбиз. Же болсо Матуридия, Ашаира деп коебуз. Мына ушулар ahlu sünnet vel cemaat деп айтылат. Демек, куллу хизбин бима ладайхим фарихун. Бизде дагы мусулмандарда адашкандар көп. Ар кимиси өзүнүн далили менен курсан жүрөт. Бирок аларга да окшоп калбагыла. Алардын içinde дагы фирқа наджия бар. Ошол фирқа наджия менен бирге болгула. Ошол жолду кармагыла. Ал кандай дин? Фитраталлахи лати фатаран нас алейха ла табдила ли халқиллах. ذلك الدين القيم ما أنا عليه وأصحابي менин жана сахабаларымдын жолу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндаган. Түшүнүңөрбү? Демек, адам баласы туура жолду алам десе, бүгүнкү күндө бир эле жол бар. Ал ахли суннат вал жамааттын жолу. Ал 4 мазхабты кармагандар, ушул гана туура жол. Андан башкасын кармаган адамдар адашып калат. Ширк кылбаса дагы, мусулмандардын дайрасынан чыкпаса дагы, эмне кылган болот? Адашкан туура эмес жамаатка айланып калат. Allah Ta'ala barı saklansın. Andan keyin Allah Subhanahu wa Ta'ala ayattan daha bir ayet ayet bu müşriklerin avalı ve iza massen nasa zurrun da'av rabbahum munibina ileyh. Alarga bir kıyınçılık gelgende alar jalınıp jalvarıp Allah'a dua kılışat, suraşat. Summa iza azaqahum minhu rahmah keyin alardı biz oşol jamanlıktan çıgarsak deydi. Rahmatka iza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Bayagılı adamlar adın içinden bir cemaat gayrıyla Allah Teala'ga şirk kılat deydi. Bu ayet ballar Allah Subhanahu wa Ta'ala fitrat gayride zahar boladığını aytып атат. Fitrat ballar adam kıynalganda zahar болады. Адамдар ойлойт, фитрат жок нерсе деп, жок андай эмес. Чыныгы мусулман экендиги, жүрөгүндө Кудай бар экендиги деп айтпадыкпы? Ошол нерсе кыйынчылык башына түшкөндө билинет. Мына ошону Алла Таала айтат: "Ва иза массан наса зуррун дa'u rabbahum munibina илейх." Аларга бир кыйынчылык келгенде, Раббилерине жалынып, жалбарып дуа кылышат. "Сумма иза азaqahum minhu rahma." Алла Таала рахматтын дамын таттырса, ошону куткарса, "Иза фариqun minhum bi rabbihim yushrikun." Кайрыла ширк кылышат дейт. Түшүнүңөрбү? Буну мисалын уламалар айтат, устаздар айтып өтчүлө, бир дахри, Кудайга ишенбеген адам бар экен. Анан меге сафарга чыгат экен кемеге. Кемеге сафарга чыгып, анан кеме баратып, деңиздин ортосуна алганда толкун болот экен. Аябай каттуу толкун болгондо, баягы өмүрү Кудай деген адам Кудай Кудай деп акырат экен. Өмүрү Кудай деген эмес, Кудай жок дейт. Бирок не болду? Бул жакта фитратында бар. Ошон үчүн ай Кудай сакта, Кудай сакта, Кудай сакта дейт экен. Демек не болду? Сен каалайсыңбы, каалабайсың, бул жакта фитрат бар. Ал фитрат качан захар болот? Адам кыйналганда. Кыйналганда ошо бутпарас бутунун чакырбайт. Бутуга кайрылбайт. Тоо ташка кайрылбайт. Кудай деп калат. Мына ошону Аллах Субханаху ва Таала айтып атат: "Ва иза массан наса зуррун дa'u rabbahum munibina илейх, summa иза азaqahum minhu rahma, иза fariqun minhum bi rabbihim yushrikun." Демек, кайраларга ушундай абал келгенде алар кайра ширк кылышат дейт. Демек, не болду? Изтирари абалында Аллах Субханаху ва Таала өзүнүн хакыйкый Кудай экендигини, фитрат бар экендигини баяндап атат. Эмне үчүн мындай кылышат? "Якфуру бима атайнахум." Биз берген нерселерге, нематтарга күфр кылыш үчүн. Ва тафатаматтау. Алар күфр кылышат, бул дүйнөдө жыргап жашашат. Фасауфа та'ламун. Ахыры кандай болот, анан көрүшөт дейт. Эми вактылуу Алла куткарып коет. Кайра жыргап атат, кайра ширк кылат, кайра куткарат, ушунду барып жыргап жашап, анан ахиретке келгенде Кудайды тааныбаган үчүн, Аллага ишенбеген үчүн Алла Таала азабын ахиретте көрсөтөт. Фасауфа та'ламун. Ам анзална алейхим султана. Алла Таала айтты, же биз аларга бир далил түшүрдүкпү дейт. Эми Кудайга шерик кылгыла, Кудайга шерик кылбасаңар болбойт. Кудайга шерик кылып, ошол аркылуу мага жакындагыла деп биз силерге bir dalil çizgönbüzbü. Fahu yetekallamu bima kanu bihi yushrikun. Ошол шерик кылган ошол далили
Dalil allarga şirk kıl dep aytıp turabı деген аят. Жоқ. Алла Таала антип түшүргөн эмес. Андай эч нерсе жок. Балким Кур'ан толугу менен ширктен тыюу салат. Таухидке чакырат. Султан деген балдар далил деген сөз. Dalil qaviydi sultan деп айтылат. Рат кылынбай турган немен далилди султан деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн падышаны падыша дейт. Ал эң күчтүү адам болот. Аны эч ким рат кыла албайт. Ошон үчүн султан деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Демек күчтүү далилди дагы рат кылыш мүмкүн эмес, султан деп ам анзална алейхим султана деген ошол. Же биз аларга катуу бир далил түшүрдүкпү? Фаху ятакалламу бима кану юшрикун. Ошол жерде ал айтып турабы аларга, сүйлөп турабы аларга бима кану юшрикун, алар кылган ширкти. Ширкти кыла берди айтып турабы дейт. Жок, андай болушу мүмкүн эмес, андай кылган эмес. Ва иза азакна наса рахматан фариху биха. Кийин аятта айтып атат Алла Таалам: "Ва иза азакна наса рахма." Адамдарга биз рахматтын дамыны сездирсек, фариху биха, адамдар курсан болот. Ва ин тусибхум саййа бима каддамат айдихим, жана аларга бир мусибат келсе, өздөрү кылган амалдар себептен мусибат келсе, изахум якнатун. Эми алар өздөрүнүн Алладан рахматын үзүшөт. Алладан үмүттү үзүшөт дейт. Ва иза азакна нас рахма фариху биха. Адам табиаты ушундай. Адамга жеңилдик, жакшылык келсе, адам курсан болот. Мусулман дагы, кафир дагы курсан болот. Кафир дагы оорудан жакшы болсо курсан болот. Кыйынчылыктан чыкса курсан болот. Бул инсандын табиаты. Алла Таала ошону баяндап атат. Ва иза азакна нас рахматан фариху биха ва ин тусибхум саййа бима каддабат айдихим. Демек, сайяны карасаңар бима каддабат айдихим деди. Немеде айткан жок. Рахматта. Демек, мусибаттын бүт бардыгы өзүбүздүн амалыбыздын кесепети. Өзүбүз туура эмес амал кылабыз, туура эмес жүрөбүз, ошол себептүү кесепет келет. Ошону Кур'ан-ы Керимде ва ин тусибхум саййатун бима каддамат айдихим дейт. Өзүң кыласың. Адам өзүн өзү кылат. Алла Таалам бир адамды жөндөн жөн эле мусибатка, кыйынчылыкка салбайт. Ал өзүнүн амалынын жамандыгы менен бир мусибатка келет. Иза хум якнатун. Эми алар кыйынчылык келгенде Алладан үмүтүнү үзүп коет дейт. Демек, мусулман баласы Алла Таалам бир жакшылык берсе, неамат берсе шүгүр кылыш керек. Исламдын тарбиясы. Эгер кыйынчылык келсе, ага истигфар, тооба кылыш керек, үмүт үзбөш керек. Үмүттү үзгөн бир гана шайтан балдар. Бул шайтандын иши. Ла тaqnatu min rawhillah innahu la yay'as min rawhillah illa al-qawmul fasiqun. Kafirun. La taqnatu min rawhillah. Ошон үчүн үмүт үзбөш керек. Алладан үмүт үзбөш керек. Бир балдар, үмүт Алладан үзбөш керек. Бендеден үмүт үзүш керек. Ушуну түшүнүп алгыла. Эки нерсе бар. Алладын рахматынан эч качан үмүт үзбөш керек. Бендеден эч качан үмүт кылбаш керек. Бул дүйнөдө адам жакшы жашайм десе, жолу ошол. Маулана Рашид Ахмад Гангауи рахматулла алейх, Кутбул Иршад, эң чоң алым, аулия киши, ошол киши айтат, дүйнөдө жыргап жашаймын десең, дүйнө ахиретте бактылуу болом десең, эч кимден үмүт кылба деген. Балаңдан да, атаңдан да, кызыңдан да, аялыңдан да, устазыңдан да, шагиртиңден да, досуңдан да эч ким үмүт кылба деген. Үмүт кылба, бир гана Алладан үмүт кыл. Ошондо сен жыргап жашайсың деген. Бүгүнгү болуп аткан дүйнөдөгү жашоодо бүт бар бири-бирге каршы, бири-бирин жаман көрөт, шикаят кылат, жамандайт, гыйбат кылат. Эмне үчүн? Үмүттүн негизинде. Ошо үмүт кылган, үмүт ишке ашкан эмес, аны жаман көрөт. Балаңдан жакшы үмүт кылдың, ошондой болбой калды, балаң менен урушасың, шикаят кыласың. Кызыңдан үмүт кылдың, ошондой болбой калды, шикаят кыласың. Досуңдан үмүт кылдың, бербей койду айтканыңды, шикаят кыласың, уруш болот. Устазыңдан үмүт кылдың, шагирттен үмүт кылдың, үмүт кылган нерсеңер ишке ашпаса, адамдын жашоосунда кыйынчылык боло берет. Кыйынчылык болот, гыйбат болот, уруш, талаш, бүт баардыгы ушундан башталат. Ошон үчүн Маулана Рашид Ахмад Гангауи рахматулла алейхин сөзү бүт баарыбызга сабак. Эч кимден үмүт кылбагыла. Алладан үмүтүңдү үзбө, бирок махлуктун эч кимден үмүт кылба. Үмүтүң бир гана өзүңдөн, Алладан болсун балды. Өзүңө бекем бол, өзүңө тың бол, жакшы жаша, бирөөдөн үмүт кылба дейт. Ошондо жашооң рахат болот. Ошондо бул дүйнө сага бейиш болот деген. Эч кимден үмүт кылбаш керек. Устаздар дагы, талабалар да үмүт кылбаса, жакшы сабак берет, жакшы жашайт. Талабалар да устаздардан үмүт кылбаса, жакшы болот. Албетте арзу тилек деген болот, бирок үмүт кылуу дегенде ошонун болбой калса, кыжаалат болуп, кайгырыштын кажети жок деген сөз.
Ошон үчүн бул дүйнөдө жашаштын жолу эч кимден үмүт кылмастан Алладан үмүт кылыш керек. Ошондо Аллах субханаху таала эмне кылат? Ага туура багыт берет. Ал дүйнөдө рахат менен жашайт. Ватабаттал илейхи табтила. Табаттул ушул. Ватабаттал илейхи табтила. Куранда ошол бүт баарынан үзүл дагы Аллага өзүңдү арна деген сөз. Алла таала айтат, кафирларга мусибат жеткенде алар эми Алладан үмүтүн үзүп коюшат. Ал эми мусулмандар эч качан үмүтүн үзбөйт. Андан кийин ахыркы аят авалам яра анналлаха ябсутур ризqa лиман яша ва яqdir инна фи залика лааят лиқауми юъминун. Алар билишпейби, көрүшпейби? Алла таала рызкыны кенен кылып коет кимге кааласа, жана тар кылып коет, аз айтып коет кимге кааласа. Инна фи залик, мына ушунун баарында лааят, чоң белгилер бар лиқауми юъминун. Демек, дүйнөдөгү рызкы ар кимдики ченелген. Тагдырда жазылган. Ким бай болот, ким кедей болот, ким орточо болот, кантип жашайт, өмүрү канча, бактылуу, бактысыз, бүт бардыгыны Аллах субханаху таала тагдыр жазган. Тагдырдан ашып кетпейт балдар, кемип калбайт. Тагдырында бар болсо бай боло бересиң, тагдырда болсо кедей боло бересиң, тагдырда болсо боло берет. Демек, рызкыга кимге кенен кылып берет, көп берет, аз берет Алланын колунда. Дүйнөдө адам баласы бүт бардыгы тегиз иштейт. Бирок рызкы тегиз албайт. Эртеден кечке бүт элдин баары ошо рызкын издеп чыгат. Бирөө базарга барат, бирөө жумушуна барат, бирөө малын айдайт, бирөө чеберчилигин кылат, бирөө барып дыйканчылык кылат. Бүт бардыгы ар ким эртеден кечке чыгып себеп ыктыяр кылат. Себеп ыктыяр кылыш керек. Бирок рызкыны Алла таалам тегиз бербейт. Мындан билинди, себеп башка, мусаббиб башка. Сен ыктыяр кыласың себепти, бирок себепти ыктыяр кылсаң эле байып кетпейсиң. Тижарат кылган баары байып кетпейт. Малдын баккан баары байып кетпейт. Рызкыны Аллах таала өзү берет. Ошон үчүн себепке сөймө деген ошол. Себебин ыктыяр кыласың, аны менен байысыңбы, байбайсыңбы, эмне болот Алла билет. Демек, себептен башка дагы нерсе бар, ал Аллах, Алланын тагдыры. Ошо тагдырга жараша болот, андан ашып кетпейт, кемин калбайт деген сөз. Демек, себепке гана баягыдай этимат кылып, таваккал кылып, ошондой кылдым деп эле кажаат болуштун кереги жок. Бул дагы иштеп атат, мен де иштеп атам, меники көбөйбөдү, меники бирин-эки болбоду, мен оңолбодум деп кажаат болбош керек. Жалкоолук кылба, харамдан мал топтобо, халал менен рызкы кыл, Алла бергениге шүгүр кыл балды. Башкага бирөө өзүңдү окшотпо. Башка менен атаандашпа. Себеби Аллах таала ар кимге өзүнчө жол менен рызкы берген. Алла тааланын рызкысы берүүчү жолу аябай көп. Сен бирөөдө эле ээрчисең кыйнала бересиң. Неге мунуку жакшы, неге мунуку мындай, меники мындай эмес, неге ишим жүрүшпөй атат, мунуку жүрүшөт деп эле кыйнала бересиң. Андай эмес, Аллах субханаху таала айтып атат, бул силердин колуңардагы нерсе эмес дейт. Себептер силердин колуңарда, бирок рызкы ким канча алат, ал менин колумда. Көрдүңөрбү? Ал менин колумда. Алла таала айтып атат, авалам яра анналлаха ябсутур ризqa лиман яша. Кимге кааласа рызкысыны кенен кылат. Ва яqdir, ай юдаййик алейхи деген мана. Кимге кааласа не кылат? Рызкысыны тар кылат, азайтып коет, кыйнап коет. Инна фи залика лааят лиқауми юъминун. Демек, ушул дагы бир белги. Элдин баары тегиз иштеп, тегиз байып кеткен жок. Тегиз кедей болуп калган жок. Бирөө бай, бир кедей, бул дагы Аллахтын белгилеринин бир белгиси. Алла таалам дүйнөнү ушинтип жараткан. Ошондуктан шариятыбыз иштегиле, халалдан тамак алгыла дейт. Бирок Алла бергенге шүгүр кылгыла, бирөөдү карабагыла дейт. Бирөөдү карабагыла, Алла таалам кимге кандай рызкы берет, өзү билет. Рызкыны Аллах берет, себепти биз ыктыяр кылабыз. Себеп башка, рызкы берүүчү башка. Түшүнүңөрбү? Себеп таштабаш керек, бирок себепке сөйөнүп калбаш керек. Себепти ушул бардыгы деп түшүнбөш керек. Жок, себептин аркасында мусаббибул асбаб Аллах таала турат. Ошол зат берет. Түшүнүңөрбү? Мисалы бир адам будай эксе, эки адам, бирөөсү 1 гектар будай экти, экинчиси экет. Ошол эле жерде. Экөө бирдей карайт. Суусун, дарысын, чөбүн, ишин, бирок Алла таалам бирөөсүнүкө берет, береке берет, тоннала будай алат, экинчисинен эчтеке чыкпайт. Эмгеги башкасы, жери, суусу, дарысы бирдей.
demek Allah'ın kolunda. Sebepte birde kıldı. Oşonun için sebepte birde kılasınlar. Sebepke köp söyleni örbegile, oşoga köp etimat kıla örbegile. Belki martında Allah var degen sözü Allah Teala aytıyor. İnne fi zalike la ayat li kavmin yu'minun. Ana oşulardan barında çok bir belgileri var. Allah'ın var ekenliğine nişanlar var, belgileri var. Li kavmin yu'minun. İman keltirken kavma deydi. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke